Pozdrav od Balkanskog konča, dobrodošli na video. Da ljudi, danas se spremamo za Grčku. Evo, danas se pakujem za Grčku, znači pakujem stvari i to. I danas ću pokazati koje stvari pakujem i tako dalje. Pa ajmo krenuti. Prvo ću pokazati gdje ću da pakujem svoje stvari. Mislim u koji ranac ću da pakujem, kako izgleda moj ranac, mislim kapiram. Znači to je ovaj Pumin ranac, mislim vidite po Pumi, slika govori 1000 reči, znate da je Puma i onda nacrtana i mislim ono. Hvala se ljudi, znači taj Puma ranac. Meni se sviđa, izdržljiv je dosta, tako da ću taj da uzmem. Što nosim jeste ovaj Ikein sat. Ovaj set sam kupila pre 4 godine, kod nas tada nije postojala Ikea, kupila sam ga u Grčkoj. Znači kao što vidite, imate za sad i to. Ovdje vam je vreme, ima i budilnik, ima i štopericu, ima i da vam meri temperaturu, to jest. I tako dalje. Stanite pa moram da se spakujem što sam ja rekla, znači moramo da sad spakujemo. Ok ljudi, sljedeće što ću ponesti jeste ovaj emoji. Ok, ovaj tako lijep, mekav, mazan emoji. Pakujem, znači sljedeće to pakujemo. Čuti bre sad, vidi. Čekaj. Nemoj sad me zezaš. Ups. Ok, čuti bre sad. Ok, sljedeće što ću poneti jeste, samo se slikam. Ovaj selfie štab kao što vidite, znači ima ovaj kabel gdje se pada kapije, zašto je ovdje dugme, zašto nije ovdje gdje je fotom, nije mi jasno, ali dobro ovdje je, očigledno pomerilo se dugme, šta ćete, mislim, tako su ovdje Kinezi, čekamo kao, moramo to da se spakuje, Ok, sljedeće ću poneti jesu L-Explorer kameru, to je podanu kameru, prošle godine sam isprobavala i sjajna je, bukvalno se radi totalno ono sjajno, ja i brat smo snimali podane videe, ali prošle godine, kao što znate, nisam snimala ovaj vlog na moru. Ali ove godine hoću, tako da obavezno gledajte i stavljat ću te podvodne snimke u taj vlog. Tako da eto, bit će podvodni snimci. Tako da. Ok, također poneći i ove, tako da kažem, aksesori se za ovu kameru, to je stabilizaciji. Tako da, eto, čekamo da se spakuje, stanite, Sljedeće što poneti jeste ovaj power bank, znači kao što vidite, trenutno je sad puno, znači ima sad 4 tačkice. Mnogi su mislili da je ovaj power bank u stvari telefon. Ja sam prvo pomislila kad sam ga vidjela, ali nije, stvari lampa. Da, jako je koristan ovaj power bank, tako da nosit ću ga na more. Idemo dalje. Sljedeće što ću poneti jesu dvije umiljate mace igračkice, ali vi mislite da samo imaju glavu, netačno. One imaju i telo. Što nosim jeste ove slušalice. Da, prvo ću vam pokazati ove velike. Ove velike slušalice su jako dobre, znači bukvalno koristim ih za muziku i lepo se čuje. Tako da ove ću da nosim sigurno, tako da. Ove Bluetooth slušalice, kao što vidite. Znači imaju ovdje kao magnet da se spoje zajedno. I ovdje su u sredinu pale, znači ovako izgleda kad se upale. I da se ugasi da ne bi se trošila baterija. Eto tako izgledaju moje Bluetooth slušalice. Ovdje je, brate. Dobro. Sljedeće što ću nosim jeste ove naočare. Da, ove naočare ste vidjeli na početku klipa. Mnogo mi dobro stoje, volim ove dosta naočare sa srcima, kad ste vidite. Tako da, sljedeći naočar koji ću da nosim jeste ove naočare sa mačim ušima, kao što vidite. Neki mi kažu da mnogo smešno izgledam s ovim naočarima, ali je baš ono, mislim da sam cool. Idemo dalje. Sljedeći naočare, i to je dizajn naočare koji ću vam pokazati, jesu ove u ovoj torbici. Inače, kupila sam ove naočare u Big Fashionu pre 10 dana i dobila sam ovu torbicu za ove naočare, tako da je baš lepa kako izgledaju. Ja mislim da bi to bilo to od ovog klipa, ako ste uživali ostavite like i vidimo se u sljedećeg klipa, pozdrav!